sek. Bang Lim. Mana landing nih? Depan. Dua kedok. Mbak, kita takutnya kerapu. Kayaknya dari daya tarikannya kerapu. Nah, mudah-mudahan bukan kerapu ya rekan angler. Nah, udah sebeng mari. Mudah-mudahan GT ya rekan angler. Bluefin rekan angler. Mancing Aceh bere. Nah, ini Bang Lim. Nah, ini Bang Lim. Jignya nih ya, amis. Track bluefin, baby bluefin rekan angler. Kita cantolin balik ya, lupa ya. Nah nih, cantik sekali rekan angler. Baby bluefin, mancing Aceh bere, lu ketapang. Pakai jig dari hadiah dari Bang Alim ya.